Central Lairam Longtlai, the Lairam Times Mininan Kot Kanin Tlai na, Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Ni Thawngthanhnak kan Lai Cha Adi Dong Tiang Rak Ngai Jiao Ding Kanin Som na, Thawngthanhnak tu Mangben Sung. Than Tlang Penga Motor Le na Kin, Minung Pakhat Non Nak Liamin, Liam Tuaran Tam. Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Kul, Zan Sui Milam Pasari Shonga, East Lairam, Than Tlang, Zak Ngautlang, Van Zangkwa, Kotoa Kwal Tlong Motor Aletin Munri a Minung Pakhat Anon Nak Liami, Minung Som Thum Leng Liaman Tuar. Motor Ale na Ki Van Zang Koto Dewa Si. Motor Ajit Mi Hi Minung Som Li Shongan Si. Chuchunga at Thalong Asiri Mi, Now Pomshing Tu Nu Pakhat Anon Nak Liam. Adang Pau Liam Me Antuar Di. Kwami ni Anlak Chua Na I, Antorel Na Nua. Mundanga Lampi Ansi Tia Atil Vemi Pakhat Ni Achim. Tutan Kwal Tlong Motor Ile Naka Atil Mi Atam Deu Hichu, Siam Tlai, Lai Mi Silau Mi, Anchungkar He Ansina Tia Thai Asi. Motor Le Nakin Nun Nakliam Mi Hi, Is Lairam Tlang Lai Tlang Le Mi Ansi. Central Oil Any Non-Tribal Cholet Pol Berua. Longtlai Khochunga Thilman Ning Changle Sulam Ngai Te in Thilman Hau Asina Nga Central Oil Any Non-Tribal Pol Bia Ruana Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Ni Kwa Central Oil Any Longtlaya Non-Tribal Cholet Pol Au Na I Longtlaya Thilman Red Pun Pun Ansei Pina Longtlaya Thilman Afak Tuk Mile Red Kwangkai Lo Mi Kherhlai Asi I Kwangkai Deu Le Ning Chang Deu in Akal Khona Nga Central Oil Any Ma Alak Chun Central Oil Any Chun Trade License Dik Lo Le Mi Min Hlanin Cholet Kherhlai In Malak Nak Ape Zul I Longtlai District a Thilman Red Dikte In Akal Khona Nga Zong Malak Nak Pe Zul Tim Asi Longtlai Rickshaw Driver Mi Kuttuar Mi Chunga LARO Any Chathan Chua Longtlai Auto Rickshaw Owners Association Members Chu Longtlai College Veng Ni Kut Antlak Cha A Si In Aphan Kutlak tu na hi an santok shem nak mu na se lo kuttuar zau khat nak zong liam pyak na se tia Longtlai Auto Rickshaw Owners Association ni Sikpar kula chathan an chua Longtlai Auto Rickshaw Owners Association ni chun Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Ni Razana Longtlai Auto Rickshaw Owners Association kan member Vilal Ven Hima Bachuam Pui Khwa tu Longtlai AOC a khosa chungi Thiltlung Mi Hi Apoi Ngai Ngai Hiban Tuk Hi Mai Leya Ti Hla Se TLAROA Ni Kandu Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Ni Riat Zana 71 RCC Bypass Rota Longtlai College Bank Clayrol Rual Ni kan member Vilal Ven Himachu Kut Anthak Achol Khoti Lo Nuwa Ankaltak Hi Clayrol Pol Hi LAROA Ni Chun Kan Mo Chiat Na I Hiban Tuk Hi Mai Leya Ti Hla Se Chun an phuto kin shem nak mu na se lo Vilal Ven Him Hi ngai thiam hal na se ti kan du Zan khodai lung film loin a I a thai jing Sikpar Ni ko a jing thacham kal ni an hu I LCMC casualty a an chia atorel to chunga LAROA ni lombia kan chim kan thai chiaw ban tukin auto rickshaw driver na hi public service kan si ban tukin asi kho chungin service hi kan kalpi Hibantuk service liawa kutlak tuar kan member na chungi a hi apoi ngai Longtlai Auto Rickshaw Owners Association ni chun auto rickshaw driver hoi chung I thiltlung hi apoi ngai kan ti hi kutlak tu na hi kan mo chiat na an chanto kin shem nak mu na se ti le kuttor a zau khat nak zong hi liam pyak na se ti kan du te an lang ter LADC election a MNF le Congress ibom dingin lungtlin nak nei Thawngthanhnak Kulenga Dipani Thum I LADC MDC Ithim Naka MNF le Congress Su Ibom Dingin Sikpar Ni Saria Lungtlin Nak Chakhen Antoa MNF Headquarters Longtlai le Lai Congress Ni Chun Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Ni Sha A MNF District Headquarters Longtlai le Lai District Congress Committee Joint Meeting Lai District Congress Committee President Rumi Tua Mia Chun Lai Autonomous District Council General Election Thawngthanhnak Kulenga a hin chuan khatsi se te lungtlin nak nei asi atang leitlar bantukin LADC MDC election a kan chuan khatlai pakhat nak MDC belki pa Congress Party ni official candidate an chia lo naka MNF candidate an bomlai panhi nak
MDC bial ki pa MNF ni candidate an chialo naka MNF ni Congress an bom lai cholong silo in chawza sernak zonga kan chuan khat lai achung I lungtlin naklar kan tarmi hi MNF le Congress ni chun bepia kan chia chu asi cha a hiban tuk bial a hin asi kho chungin idir kam dingin Lai District Congress Committee le MNF District Headquarters longklai ni kan party mi kanin nol na tia MNF le in Pusila Somzuala Vice President le Congress le in Kapzawa Vice President ni Minthut na kan toa MPF ni LADC team naka chowa in lemsoi nak to ando kong an chim thongni kulenga Sikpar kul Lai Autonomous District Council LADC Member of District Council MDC General Election dipa ni thum I to ding mi a pu donila rotsanga District Election Officer Shwainakin DC Conference Hola Mizoram People's Forum MPF Longtlai District Forum Shwai tu na le election agent na ton na kan ngai ton nak an ngai di nu a MPF Shwai tu na ni Longtlai Press Club pa thongthan tu kom nak an nei na Suwa chun Reverend Dr. LH Lalpeklua President MPF Longtlai District Forum ni LADC mizapi thachamna kheram shruai tu halna usi chungleidu ningin thimna kalpi asi khona ngai izom na usi te achim MPF Secretary Reverend Zion Varmoya Fansun ni MPF ni malak ning ding phun angai chulak a chowa mangin lemsoi kan du lo candidate le party ni to kho loading mi ikam na la se ithim nak thiam hlei a kho na nga campaign na ka achalo mi man kan du lo te achim LADC Ramchung MDC constituency mun pi chiao tlon antim kong ithim nak becha an to I kaupi in than antim kong an chim phone while a rural kwal branch village council ni rural kwal khwapal loading in nolan chwa Longtlai District while a rural kwal branch le village council ni chun khothlang a chungklik dam lo zot fa nak ngai cha a Myanmar ram leya thilngal ding mi ni kan khopal in lu le chwa kan du lo te Sikpar kul khata nolan chwa while a rural kwal branch le village council ni chun tu hi chungklik dam lo zot fa khothlang le a ngai cha a DC zong ni order a chwa changban tukin le COIL a zong ni pe zu nak akalpi Operation Jericho hi chate in kalpi kan tim chu cha a Sikpar kul khathok in benol a hlan chung chu khothlang le a Myanmar thil phorlu ding le kir ding ni rural kwal khotlang pal kan du lo hi kan du lo na khi kan zul pia kulo branch skip zong ni rak kan than pia kulo tia kanin nol na ti in an lang ter CADC ZPM ni monkey boy ta za chuaina ka ZPM an sung Mizoram monkey boy ni Longtlai District Chakma Autonomous District Council chawza Governor rule I athan ruanga CADC ZPM Legislature Party ni Guwahati High Court Aizawl Bench ta za chuainak an to mi chu monkey boy ni teinak amu kong Sikpar Hleiria ta thei asi Guwahati High Court Aizawl Bench ni chun monkey boy ni 60 dul para hleirukle BB kulban tukin discretionary power anai chu asi cha a CADC mizapi cha a achabik siningin chawza felfai a chun monkey boy ni floor test ngei dingin ati kho lai te ati CADC a chawza felfai a kho lo cha a CADC chu tharuk chungcha governor rule a than asi District Council le Minority Affairs Secretary ni chun thongni kulenga chia pani saria notification achwa I governor ni CADC tharuk chungcha a governor rule a chia asi chu asi cha a CADC no ngai na chu Longtlai ji pengkut a chia asi te arak than 11 CADC hi thongni kul thum vau te a election ngai asi I chawza felfai in kal khause lo thongni kul riat vau te a chamadi ding asi Governor rule di nu a CADC kal ning ding chu governor ni afen terlai matuni Mizo tribal Lisa itil khawding in puke vanal vena an nol thongni kulenga Sikpar Hleinga a Queensland Australia a khosa chinchin sor matu sun hlei a Rajya Sabha MP puke vanal vena chu chief guest a an som hi chamhan na ka hin Australian political leader Pali Cameroon Deputy Leader of Opposition Labour Party MP Logan City Mayor John Raven Australian Indigenous Leader Heater
Castledine LMP Party Senator Paul Skartna Zong Som Ansi Matu Community Australia Shwai to Nani Chun Matu mi punching nge lenga chu Mizo Tribal Lisa Itel dingin malak piak dingin Puke Vanal Vena chu Murka le cha in nol nak antua Puke Vanal Vena chu Mizoram Rajya Sabha MP asi Chinrin Sor asi Tutan Thawngthanhnak chu khavel khanasari lai zo tu lengai tu nandi lak chunga kanilom hai zara kanitong chante nalai